Ikaze nanone hano kuri Yego TV, akanika kandi tukugezaho amwe makuru arimo aragenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga aka kanya nuko Diane wamenyekanye muri filime City Maid cyangwa se Kame wamenyekanye muri filime Impanga yamaze kuba yakora ubukwe hamwe n'umukunzi we Legend bari baherutse gusezerana mu minsi ishize cyangwa se mu mezi make atambutse. Reka manze mfata kanya gushimira cyane wabashije kuba wakora subscribe hano kuri Yego TV. Nagize ngubwira ngo niba utarakora subscribe manuka ngo ku magambo atukura ubashe kuba wakora subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirane amakuru menshi, ibiganiro byinshi Yego TV igenda igutegurira umunsi ku munsi. Rero uyu munsi akaba aribwo hari kuvugwa inkuru yuko Diane wamenyekanye muri filime City Maid yamaze kuba yakora ubukwe nyuma yaho yari amaze kuba yarasezeranye n'umukunzi we mu mezi make atambutse, ariko uyu munsi bakaba bakoze ubukwe nk'umugore n'umugabo nyuma yaho bari bamaze kuba basezerana. Rero bikaba ari ibintu bitari byoroshye kuwabona n'ifoto nimwe icicikana ku mbuga nkoranyambaga igaragaza iki gikorwa, dore ko ari igikorwa cyabaye kuwa gatandatu. Rero ubu bukwe bukaba bwabaye mu ibanga rikomeye, dore ko bitari byoroshye kuba wagira ifoto nimwe ubona igaragaza iki gikorwa cy'ubukwe bwa Legend ndetse na Bahavu Janet bakoze ubukwe bukomeye mu ibanga rikomeye cyane, bitoroshye cyane kuba wabona amafoto yabo. Gusa iyi ngiyi akaba ari imwe mu ifoto yacicikanye igaragaza yuko Bahavu Janet na Legend babashe kuba bakora ubukwe nk'umugore n'umugabo nyuma yaho bari bamaze kuba basezerana mu minsi mike ishize. Rero uyu nguyu Legend akaba ari umwe ufasha Bahavu mu gutegura iyi filime Impanga. Ubwo Bahavu yandika iyi filime Impanga noneho akanayikina uyu nguyu Legend nk'umugabo wiwe akamufasha kuba yayitegura mu buryo bw'amashusho ikaza igaragara neza. Rero kuwa gatandatu tariki 27 Gashyantare 2021 kuwa gatandatu rwose ejo hashize nibwo babashije kuba bakora ubukwe bwabaye mu ibanga rikomeye, ndetse biba bitoroshye kuwabona amafoto, kuba wabona ifoto nimwe icicikana igaragaza ubukwe bw'aba bombi uko ari babiri. Rero bakaba bakoze ubukwe nyuma yuko bamaze kuba basezerana ku itariki 17 Ukuboza muri 2020, ubwo hari kuwa kane nibwo basezeranye imbere y'amategeko bemeranya kubana akaramata. Ku cyumweru tariki ya 20 Ukuboza mu mwaka wa 2020 nibwo ubukwe bwabo bwari buteganyije kuzaba gusabuza guhagarara kubera icyemezo cyo gukomeza kwirinda coronavirus. Ibi ngibi bakaba byatumye ubukwe bwabo buhagarara kubera ko leta yari yahagaritse imihango yose y'ubukwe, bigatuma baza kuba basubika ubukwe bwabo ndetse bakiyemeza yuko ubukwe bazabukomeza ndetse bakabukora imihango rwose y'ubukwe yongeye kwemererwa cyangwa se yemerewe gufungurwa, bemerewe gukomorerwa. Rero mu minsi ishize akaba aribwo bakomoreye ndetse bagafungurirwa ubukwe. Rero kuri uyu munsi rero bakaba bahisemo kuba bakora ubukwe bakabukora mu ibanga rikomeye, dore ko nta mafoto menshi agaragaza ubukwe bwa Legend ndetse na Bahavu Janet, dore ko bwabaye mu ibanga rikomeye cyane. Ubukwe rero bukaba ari ubukwe bwari bwitabiriwe n'abantu bakeya, muri gukomeza kwirinda COVID-19 bari abantu bakeya rwose nk'uko bigaragara, gusa ntabwo byoroshye kuba wamenya ku makuru yabo. Rero reka maze nkushimire cyane nkubwira ngo wowe niba utarakora subscribe manuka ngo ku magambo atukura ubashe kuba wakora subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirane amakuru menshi, ibiganiro byinshi Yego TV igenda igutegurira umunsi ku munsi. Ku itariki 17 Nyakanga mu mwaka wa 2020 nibwo Legend yambitse impeta ndetse asaba Bahavu Janet ko yamubera umugore, ndetse Bahavu Janet aramwemerera. Nyuma yaho gato baza gusezerana imbere y'amategeko. Ibi ngibi bikaba ari ibirori byari byabereye kuri Sheba Hotel mu Kiyovu. Rero kuri uyu munsi bakaba babashije kuba bakoze ubukwe nyuma yaho basezeranye imbere y'amategeko. Uyu munsi rero bakaba bakoze ubukwe, ingiye ko ari imwe mu ifoto igaragaza yuko bakoze ubukwe, gusa bakabukora mu ibanga rikomeye ku buryo bitoroshye kuwabona amafoto, dore ko bakoze ubukwe ku munsi wo kuwa gatandatu ariko bigeze ku cyumweru hari kugaragara ifoto imwe ndetse n'inkuru nkeya zivuga yuko bakoze ubukwe. Ariko iyi ngiyi akaba ari imwe mu ifoto irimo iracicikana ku mbuga nkoranyambaga yerekana yuko Bahavu Janet yabashije kuba yakora ubukwe. Reka mbanze mfata akanya gushimira cyane wabashije kuba wakora subscribe hano kuri Yego TV. Neza ngubwire ngo niba utarakora subscribe manuka ngo ku magambo atukura ubashe kuba wakora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana amakuru menshi, ibiganiro byinshi Yego TV igenda igutegura ku munsi wakoze kubana natwe naho ubutaha. Ciao ciao.